Сули! Сули! Момнедегі масқарашылығы қарады моргіне. Оны қарасаң, Мо журналисті вообще офигели да молодцы. Вообще офигели. Мені жаш отырушқа келісер, андай басты, мұндай басты дейер. Оны қарасаң, еми барын жоң ғой, оны қара. Пиджагын $3000 қалды деді. Мен оны қашан $3000 қалды менем я? $6000 алғам, 6000. Мо машинаны чечкін жатыр. Бүгіннен қалмай чечкін. О, хорошо, шеф, братан. До конца. Тетігірекі кандидаттың шапкасы менің пижамам қымбат екен. Тезірек чечкін. О, братан. Ой, шеф, до конца. Чечеміз. Сіз үшін до конца. Жолдаш Асқарович, бұйырса бар даяр. Ел күтіп отады. Сізді ел сағынып қалыптыр. Ел сізмен до конца. Братан. Молодец. До конца. Мен азыр кірем, елге жолғамдағы елден сұралыма. Ары бер тез-тез баттап жооп берем дағы, даша қалған өзің бүтіресің. Мен тияқта саунаға туй елкі, сауышынан барып кешмен. Сүйлештік қой? Болды. Сүйлештік. Ертеден жүр. Сүйле, ұшың бармаға келді. О, елдің барын топты одың. Сіз үшін до конца ғой? Дұршы давай. Анда башайлы. До конца, братан. Саламатсыздар ма, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Урматтуу туугандар, бул Жолдош Аскарович Турбайбы. Биз мен сен үчүн партиясына келгенбиз. Туура, мен сен үчүн партиясына келгенбиз да. Бул жарабат жок, кеттик болду. Кеттик. Программамды айтып кетейин, канакей. Отуруп турсаңыздар, кичине тынчтанып койсоңуздар. Отуруңуздар, суроо көтөрөлүм да. Менде бир суроо бар. Угуп атам? Кытайдын карызынан кантип кутулайын деп атасыз? Албетте жакшы суроо. Кийинки суроо. 5-октябрда площадьта жок болчусуз. Азыр кайдан эле пайда бола калдыңыз? Туура айтасыз. Туура. Мына мен сиздер баарыңыздар отурасыздар. Мен убагында да айткам, азыр да айтам. Мен элимдин башына мүшкүл иш түшүп турган кезде мен кайрадан ушунда болуп келем деп айткам. Мына азыр сиздер кыйналып турган учурда мен кайрадан маңдайыңыздарда турам. Мен айткан сөзүмө турам, билесиздер. Жок, ошол кезде кайда жүрдүңүз митинг болуп атканда? Сиздер менин программамды угуңуздар, андай жыйынтык чыгарасыздар. Сули, программа алып келчи. Отуруп турсаңыздар мынакей. Мен программамды окуп берейин мынакей. Мына мен эми президенттикке аттанып аткандан кийин Кудай буйрса келечекте президент болуп калсам, сөз түрдө мына айлык маяналарды көтөрөм. Үйүм бүтпөй калабы. Бугайга барбай экен да. Дагы мына коррупционерлерди аябай көбөйдү. Коррупционерлерди түбү оту менен жоготом. Мен достордон айырылып турбайм да. Мына ошондой, урматтуу туугандар, дагы программамды келечекте дагы көрөсүздөр. Ай, өмүр бою ушул мындай сөздөрдүн баарын эле угуп келатабыз. Жарабайт туугандар, кеттик, болду. Жок, болду, жарабайт, жок. Туугандар, токтоп турсаңыздар. Мен программамды аягына чейин уксаңыздар болмок. Сули, канай элиң? Ушубу? Сули. Вообще болбойт экен, вообще жарабайт экен. Ушчу, жанагы чала спорттук балдарын чоңулткуруп, яр балдарын чоңулткуруп, жанагы мектептен директор, больницаларды бүткөн администрацияны колдонтуп, кыйнасак да кол койдурат. Башкарса чалат. Элге жакшы жарашпайт.